أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي زاري من النجاجرو بجتاتشن بفتاريتشن بالله سبحانه وتعالى فقد إن شاء الله تعالى إسلاماويو أقطاطرنا مسلم يالهونو وجنوش تياكي بميل الرأس لاي إن النجاجرالن بإذن الله تعالى. إن لزاري عندما ماماريا أدرجي مرت كوبت مكنات عندند مسلم يالهونو وجنوشاتشن سلا رجب قاتها يزونا للوچوم أشهر المحرم قاتها يزو عندند إسلاماوي استمرون بميسموبت جزي يا رمضان ورسي متانا مسلموش ودا يصم عبادة بميكناونوبت جزي حجم سمتا يهلو يعملكو تكباراتاتشو كچرق آغا يتيازنا ويلالو ይህ ማለት ደግሞ እናንተ ጨረቃን እንደምታመልኩ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ተግባራዊ ነጥብ ነው በማለት አንዳንድ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች ያቀረቡት ጥያቄ ነው። ለዛ ምላሽ እንዲሁም በሚል ነው ማለት ነው ይህ ትምርት ያስፈልገበት ወይም እንደመነጋገሪያ አድርጌ መረጥኩት ለዚህ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ በእስላማዊ አስተምህሮ ውስጥ ትልቅ ወሳኝ የማይናወጥ የማይንቀሳቀስ አንድ ርዕስ አለ። እርሱም ተውሂድ ነው። ተውሂድ ማለት ከአንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ሰማያትንና ምድርን ከፈጠረ ፈጣሪ ውጪ ሊሰገድለት ሊመለክ ሊገዙት የሚገባ አምላክ ፈጽሞ የለም። አይ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችን አይ በፍጹም እናንተ በአስተምህሮ ደረጃ ይሄንን ብትሉም ነገር ግን በተግባር ይሄን ነገር ያከናወናችሁ ነው ካሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነሰን በግልጽ ለጨረቃም ሆነ ለፀሐይ ለሌላ ጉኡዛን ነገር እንዳንሰግድ رب العالمين ያስጠነቀቀበትን አጋጣሚ እናያለን። قال عز شأنه جيتاتشن الله سبحانه وتعالى من على ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لجرك أميه لصاي أتسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن ان رسول لفتر هيالو الله بيتشا سجدوا ان كنتم اياه تعبدون ارسم ببتشنينت يمتعملكو كهونه يدنا لجيتاچن الله. وهذه الايه تنص صراحه بجلس قرآن አንቀጽ የሚያሳየው ምንድነው الله سبحانه وتعالى አማኞችን ለጉኡዛን ነገር ለጨረቃም ይሁን ለፀሐይ ማለት ምድራዊ ፍጡርም ይሁን ሰማያዊ ፍጡርም ይሁን ለየትኛውም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ላላካል እንደማንሰግድ እንደማንገዛ እንደማናጎበድድ ይሄ ቁርአን አንቀጽ የከለከለበትን አጋጣሚ እናስተውላለን ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ልባዊ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እዚህ ቦታ ላይ ያ ምንድነው እናንተ ሙስሊሞች ታዲያ ለምንድነው ሙሉ አቆጣጠራችሁ ከጨረቃ ጋር የተያያዘ የሆነው? ሐጅ ስታደርጉ ረመዳን ስትጾሙ ሌሎችን የአምልኮ ተግባራቶችን ስትፈቱ ስታስሩ ሁሉ ከምን ጋር የተያያዘ ነው? ከጨረቃ ጋር የተያያዘ ነው። ያ ማለትም እስላማዊው አቆጣጠር ከጨረቃ ጋር ለምን ተያያዘ የሚል ወሳኝ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። በመጀመሪያ አንድ አመት ማለት 12 ወራቶች ናቸው። ይህንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ አስቀምጧል። إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض عند أمت أسره لت وراتوچنا تشو يلال الله سبحانه وتعالى يها أتشكاتشكم مكنياتهم عند مسلم يالهون آمين عند أمت سنت وراتنا وبيبال يالمنم آمنتات من بميل ملسلي ستيشلال أسره لت وراتوچنا تشو بلو لياسكم متيشلال جنزيغا عند تياكي النسال أسره لت وروچنا وبيتشا آيالكم ቀጥታ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች በሚቆጥሩበት አጋጣሚ 6 ቀናቶች በኢትዮጵያውያን አባባል ጳጉሜ የምትባለው ትርፉና ትመጣለች 12 ወር ከ6 ቀን የሚል ስያሜ ይሰጣዋል ማለት ነው ይሄ في النظام እንደ ስርዓት ሲታይ خلل ወይም ችግርን ይፈጥራል አሰሪና ሰራተኛ አለ የአመት ውል ብዋዋል ለምሳሌ ለአመት ይህን ህንጻ የምገነባው ወይም ደግሞ እዚህ ቤት ላይ አንድ ሰራተኛ የምታገለግለው በአመት 12000 ሪያል ሊሰጣት ነው ብልና ሙሉ አመት ብትደፍን 6 ቀን ትርፍ ይመጣባታል የቤት ኪራይ በአመት በየብዋዋል አመት ከሚባለው ከ12ቱ በተጨማሪ 6 ቀን ይመጣል ይሄ በደል ወይም ውስጡ ዙልም ይስተናገድበታል ይስተዋልበታል ማለት ነው እስላማዊው አቆጣጠር ግን በጨረቃ ሲሆን አንድ ወር የሚል ስያሜ የሚሰጠው አንድ ወር አንዱን ጨረቃ ፈለኩ ጋርዶት ሌላኛው ጨረቃ በሚመጣበት ጊዜ አንድ ወር ሞላ የሚል ይሰጠዋል በዚህ መልኩ ምንም አይነት መስተጓጎል ሳይሆን ምንም አይነት መረባበሽ ሳይኖርበት ሙሉ ለሙሉ አንድ አመት ይቆጠራል ማለት ነው ይህንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ አስቀምጧል يسألونك عن الأهلة سويت سلا شركة يتيجوهال لك هون مسلم يالهوناتشوا وجنوش يمتانسوا تنتياكي الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الأهلة محمد هوي سويت سلا شركة يتيجوهال قل هي مواقيت للناس بلاتشو إرسوا لسولج مقطريانش سلزهم باتشرو عند مجلس عند مكركوت إن شاء الله إنيا አምልኳችን ዒባዳችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚሰጥ ነው ነገር ግን ከጨረቃ ጋር ስርዓቱ የተያያዘበት አጋጣሚ ያቆጣጠራችን ዘይቤና ሲስተም ብቻ ነው አህባቢ በሌላ ትምህርት ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد نبي للهدى رائد وبالإسلام أوصاني فهيا إخوتي هيا أنادي